yen shasi Adom online adomonline.com be ho na nsam no egu na radio fosu 97.1 ye mamu nyina achen ye mamu nyina akoaba na yeto so adomonline.com Mahama cut sword for dualization of Cape Coast Takoradi Road tiani atadwe yate denne ye mampani John Dramani Mahama ne ode so abofo no se Cape Coast ne Takoradi kwan no ye betrem ye bebiem se mienu ko mienu ba wahu za ade no kama bibia demashimo so and ede chopa ma Adenta Lakeside Road wa sure say very soon ye be fix it ai na ni nyina ne say ye say Anthony Nupenu e do ka bibi e fa ho na the way o ma sopa no na ye say wo say nkamanta mi mu NDC che oba na je ode chopa bantu ko ekosi say so no de a chopa no baye no pa chow no akra wie Nupenu na nkasa nso aba ai ono so abe pa chow enen so wo dwaso osa de beto so na say otimu se wonu no ho onfa nche oh yeah but utie ne comment o say enye ya miss coach no aho de o kan ya twist ade no to abe pa chow e wa ha tie no so e ho asembra adomonline.com ne nsama hudo bi na so ajebre no akenkan ya fa the new crusade guide abokata enso entwaso na o see 15,000 Ghana cedis galamsey extortion scandal Brave Central MC fingered but Solomon could see Braco Paris allegation to the bokata man body bana no pa nyina se ne sukopiem ewo Brave Central mensinimua yeso na eye galamsey ese abanam si ne wonom no ojobu 15,000 cedis na ye ju excavator wajai ame de amount yeso se abanam si na babontere betu dwase sansem no kure bia eni echirem sanso ana de bokata de abase Nana Adom kwaku for the Ekari Garama pedi atune sare afre nipa num ya prima pedi di bre ewo MPP abekom no madi nkobo so munyama abato no bibia enye asumdue ekwansom NPP flag bearer race Baumia list Global Info Analytics post suggest eti Global Info for so aye post said no ye kinka ora kan Japan so e de so atetem no Global Info so for so chiremo oh Baumia no wa winning Christ so kuta to be kata na ode ekwarisa eti bibie muadwo e de amano the new crusade guide wakata e de no pe ode ba ye enonom ye fa daily guide entwaso daily guide what a special prosecutor kisi ejabe esquire foni abana fe deputy attorney general Dr. Justice Sremsai ezufoni ewaham o see deputy AG OSP clash over Ofori-Atta probe etiesi ehwemu ya office of special prosecutor edefa kenofrata wono attorney general se ba bia de OSP dubia no onfa nkrata bo nyina amfa ba so OSP so onfa ba ne onfa ba na china ehwa akoya asem kese pa fire outbreak kills couple etija bi eto yeah asemo eti we ye yeso oba bi so ne kru aduane hu to oba ne se kan wo be ma no ede aduane a ifi aduane ada ede asema e wo daily guide hey Ghana ha na Ghana ya Accra na Kumasi ensinkran ensinkran semse de aduane ho na ya na me no me ya de bia masema mbusanze ya na nipa na ma nkasa na ya boye tirimu posi ebedi ewuntie kurokura ne ma bisa na sese nipa bi frustrated abrabom tefere bia me kasa switch up so uno bi eye echina edibre eya ba mo no atwa so wa firi hokura ayo opra cause ewie ni nyina echi ba beka nyina asem anhyeda obenu no ho nso sata mu opra mpo se wu na abewu a no wu tuno obi eye ade na sa echi ndie bebre eba ho a no wa firi ho back off kakra mi ntwa no na no nonten mi twam mahu se mrantie bi aso mu di achinye mahu se ba ko ye pata oze ye pata no mfi no okura toa ye awrade obi ba mu ntwa so nipa wo ye okura toa yi jire so yire ba bo o de ba bo foma fa ba ko de awo yes enu ba bi o de ba wo ba hu na wo na wo ka so no ho ti yesre na kwasi aka no achinye chonwo obeku free obedu dem free yen kan say so nje so obi chinchim nsaaju aja pade aja ba ha ko obi anye efundi for wonte no ebe ka chiro kwa chira twaso drawback kakra
Chaso kakra. Efie kura sa wo yire wo kunu ne wo da chinye wo de pie. Wo so pie a wo wie na mu ajo. Aduane ho de. We wo ba kwa aduane bebo. Ko twe se kan de wo. We nye ohia pa ne ahokyera. Aduane a wo di wie be sa fa ato abese. Aduane so ya de so anka twe ho se kan. E wo ni pa. Awafo. Afia enu amra so ja foko asetena. Em so kwa homigiem no. Enu na omsa e bai. Mama nche Honorable Kingsley Agyemang. Okay, doctor. Ebu akwa South. Yeah. And I know, ebu akwa South. Ebu akwa South, yeah. Sa papa yi. Wo na nimu a obaka say innocent. Ye di nkomo o ka che me say ye be school. Me kwa de na afamani so me ka say nkra no. Oh, okay. Aye na. It's a one of my dear coming in wa ba masase. Okay. Again, honorable. I say na me boy. Na say na you say there, why a champion say there be me da so yes small boy. That's what class. Ah, that so yes small boy. See Honorable Kingsley Agyemang, me share no pay. Oh you funny no when can so both are some no dey ato ho. Pepe. Ah, nti kwasi enti o dey no. Etafia enra mampani atwe kata akoma ma se je fiem chame ne say wa pa chief justice from Paul Bafuboni and speaker so GN so I refer the appointment committee say want to san frɛ ora Paul Bafuboni no me tutuna no na omitimedi ne dwumadi say chief justice for more my daily guide wakata and announce phone lines ya fa the current to so say position ba ko nipa ba nya na kasa na papa yi bro no oda de papa ai oda if you am to me there sir e makasa mpamo mfiri to me ho sa ho to oda if you Give me a phone line and also our headline and idea about 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 up to 4. Also the headline or ABBA. The Ghanaian Times Abokata and so any. I see FIC cautions faith-based groups over money laundering. They say asofo bi nso o memo krom wan mu a as because o me ya asofo o me ya sorry for kontino o tu kwan a no de sika e buru sika o se ni pade tu kwan eso no de ko o de ko de se bi won o ma jaba fo sika e de ahye shom asom de business ya kwa akomo o tu kwan the amount kese pa beti bi tu kwan e ye $10,000 e buru so declare now chire no de se sika de kwa akoye say $10,001 and I de be kwa or so ten penny for some kuta $10,001 me de kwa koton wig di abre afia man ko ya me yire so ati ase ni ahu sampa because omo ye cocaine ni ade ade omo sika na mfa bank to omo sika mpe so omo blocking sa omo sika me yesi bi mo de supporting to trust me akoso wiase no se se pese to be to ase ntini pese omo se obi esi ko de to kwa bia no e ya accountable so chechiru mu ti eno mo chito mo se asofo no mo yesa de free Ghana mo nya sa de no dem brand so bo pa chi a enye nyamesi bia emra no mo ebedi pa na issues no do so na mo de enketo e asemo ti pm so ba anopa be me na ye mo ache Mejo so many aba papa. Eda se nyame ya doma ye hwe wanim November 1st. O ba sha de kokko fa bra fa beta me chi. Na me pa sha o color red ana akwati so color me color green. Oh ye green. Green. E se akwati free mampo. Eti mu ya na be di machi. Boduma se ti hu de America na chi o. Mi na be di machi. Me red no team red. Sa ana pa ka free mampo. Emfa ho. Me pa sha akwati me ka free mampo. Emfa ho. We emfa ho. We na se ye di kronko mu da ye de ase no ko bi anya hwe. Eti pa cho. Baby, I will follow no follow. Wait, team red. Me na mamu akwa ba ma kire wo nti no. Me pa cho mate. Kwesi me so board dem right. Kwesi for ya me ndia me why. Tu dia bien go. Na anu fe dia ma mo ba so. Na on the chief of staff Honorable Julius Zebra Mechia no. Asana Honorable Joseph Amankwa. Adwuma bre che mato ni din wo ade say Mamponte ha o kwa bri wo boy adwumanti. Ha na Dr. Mike Amofada nkwa. Mini aba. Oni mini aba ma kwati. Me sire right now, His Excellency Goodluck Obama, John Dramani Mahama, wakati sote obeyi akwanbi. Yebekere papa may the nation builder. I want to or start it at the mother Ghana. On here no. Yebebo na baso na kwesi asofu for 7 day. Akwesi e ka se e kan. Minim sofu bia, ha? Wose onyane funu ba o maami wuye onyanto bo ase de da na gensa. E think funu be na che o maami. Akwesi e me na o na wo shira o. Honorable Abaso, honorable no pay ye mo achen. Honorable ti enka ye mo achen. E jo so burumi ni aba. E da se pa wada o mana hina ofre ye fi.
me pato me kasefri ahoko kwapon honorable Opoku constituency Agric minister yo yentie we yo me fa sa kwenya iso na machia etiefo nya de kunyina na machia mia metu na akota MP ba ko pe honorable Eliku Agric minister yo mini about the make kakra ye takura de gu make it kuswa o man tani de aso abofo ya me ko na ko me ko na aban ana o man tani etita na mo ni mesre network nenye papo ye fa ahen ye fa ahen wo so ahen mo ache mo akwa be ahen pa ya ntu nko wadaruma hello sir, good morning. Ya jo so papa na free fi hia no pay Mpacho me free dance man yo pete kwe yo wadaruma wo de dance man de ha ya nyame yadma 1st November she kokobra kokko mi diwachi one sha ma me de me no be fight o anti efia mi diwachi kokko me na me de efia anti de efia na me twen ododo wadaruma yentie we anti efia mpacho endra me kwan na se mo no ya mpa ahefa kwa dance man last of the back the school pete kwe road okay me frema yenzi no ti yanka o me de kwan so kakra mai na ya kwan ni yen semu amaya de nkwala ko school ya bread injo to ka dia na sai machines ni machines na o da ban di ba drip machine o na enza ya dia pan chow ya din ko to just sell Ombetra kwan so mai kaka ya ble o kwan so pa sa ya da say na menka mo ya da say team red e na ejina mo no nti o ba na waka team red all the way nka no fafa wadaroma o kana wo ye ho adwuma nti akisi mi ano fe ye mo ache akisi ai o papa si ba ko fe papa si ba ko fe why you me that part me support why better see so o de remember mate na te say the sister fear to dress ni bi egu di tiri so e na fa ni for say you boja e de o eja ni nyina di jeja e se jeni fia boja ntimi so jama ni ye se fia ke second to none o ma kwasi ya ni yeko na woni say o kwasi akis media me bad obo adwuma e na me kana ho atem na wo ba Roger Asare Kando ono ye the regional security coordinator papa obo adwuma papa kwasi di adanse say temana then MPP abraso na timu say police for ne timamu fo timi konto papa gidi oni adanse o timi ni adanse o da bi uniform na de ka wasa adanse be o ni ho adanse obakwati no matter how sa sister fia da ya sembo o timi ni adanse ba o ankasa ye se so pelo mfana ba o tete wo che so wa na ma sister fia o ti ase obo adwuma udi ai emerepam o be hu adanse na na ka no Council na your regular minister honorable Robert Bentu Bentum also Bajuma we kiss me di mani eku ma me di ho adanse sister o nya jealous me en kan okra na ya tim ya ko over party background yes you are crowd kiss me oh from Sunny me do for ya mo ache jama ya mo akwa bo ache me di o sister fia da so ada o team red ya who on 1st November team red and one eko yo o de mo nya no ana eko na mo nya me ayi fear delegate ya bwana gara we ya man red ka ya ano baidi kama minche chief of staff ono Julius Dabra na minche akwa beri MC ono bo jete pama kwa work and housing minister in agents mekiam na mo ka tembi fa OSP ho na OSP sa yina nkasa office na nkasa disappointed Ghana for papa because she sika ekwo a bisatem fat wo be na Ghana ya nya firimu tembi ani ache sika chichiri de akọ krono no so ige na ya sika na ye nimche ye sika yira ye sika efa baby enso ye ntumi njibi ma what started this Ofori-Atta ntini parent to me ma lawyer ko chire te wa ntumi ma obetime ti atem no wa so di fo a na sika no wa so de ba na ni bibi wo ha de ya ton na ye de atika o so woti ho to OSP ne de to no akata ye na agent wo resign I was say pam be to be sure na ate office na nkata egunu because ye hu fa so de ye nya firimu sika na na ye twa ti bi ne ye sika bu ne de akọ so shi firimu ma
it is our opportunity. Say, yeah, who is this so no one resign or Montifan and now office and Anka so good current floor. Because Patobian is so Macana. Yeah, say, yeah, no, so now, young fancy a week you most on the Casafa erectile dysfunction and Honor, Obi and TMA, Tiama, Yokuni, and Yanum. Mema na nso tiama won ho e wo se ye adwuma nya me bo ni nyina kama e de na ato sinti ama akɔwie baabi awie tie san komoyi e bia na wo experience bi na wotu ho anamon ti ye the health tips no kwasi wadaroma ye de to so